Haka khandai tarik leber Hajar Pusan. Kasunjuk Kintay Catholic Zone 7 Shillong Archdiocese kalapun kut no ya ke annual meet ke baar sngi kabala sedang nadu pra tarik leber bat penkut haka sngi utrai khandai tarik leber. Haka ni kajing kundu lang jongki lawan ban penmentai ka mas bekho the Reverend Padar Gerald Kongji ubalong ru member juga council juga Shillong Archdiocese harangkat kajing senran lang parish priest Reverend Padar Kaldinus Majau haka juga por ubalong ru spiritual director jongka sunjuk Kintay Catholic Zone 7 Father Kating Jeremiah, Assistant Parish Priest Umbir Parish, Father Leo Yaubor, Parish Priest Solat Parish, Father Richard Jarany, Father Kenny Pakma, Director jangka RRTC Umran, ki sistar, ki brodar, bat ki pait riunget. Lapan syit pensengan syuk-syuk ya kani kesengi bakrau juga Kintay Catholic Zone 7 da kajinga dan lang kiriu pau kemat bakentup yu MLA juga mau hati constituency ba Charles Marngar ke Presiden juga sunjuk ki Kintay Catholic Shillong Archdiocese kong Kiltiora Marbanyang bat kiwe de. Lapan kup burom ru iki spiritual director jang santli ki parish bakentup ya ka maula senai parish, Maubri parish, Umbir parish, Solat parish bat ko Sning parish. Haka ni kesengi, daki sepamut kilong kemi na barok santli ki parish kilawan ban shimbenta da ka jingshit rehem bat jingriu blay. Saya kesep ni jong kejing em jong u. Uladam kejing kiling donot. Kejing kiling kebesan kay. Uniu pat yau bala pun. Yau ba ulakha. Ublay bala pun lakha lembau Moses. Bau ni Moses pa iladi unum yo alay drung. Kata kali bala kular. Nakadaw hagari kenja mara Moses kremkongo ublay. Ublay longkum yu Moses akpor rupa Israel latunrang Blay long tukren yu new mau hukum yu new mau bat kansami ka Moses pan hagata kajing atatin. Namar atatin yu blay riwatatin bakat ni kajing lesat jong pa Israel yu blay. Atau play undang penbiang yang kata kejing kemrang kejongki. Tumosa sa kejing atatin yang kata ula tangon yau mau arsin daw dingdo. Bau play ula sosi yu Moses ong meklem ngek yang bandar kata kadaw uplay long Moses
menum yorung hartagari balakulan. Barhau ta katakat hem jogari muab. Udah Moses unum yorung hari balakulan. Bau inu pat ulayalam na doni Egypt. South Host nam. Uling ukiling uki pisa. Ketua kapateng kabalayami lang dari Egypt. Bon na prenyong ki kalalait na. Saat ni kapateng kabaal. Kabalasi kaklem yomat ikai kabalaja hari Egypt. Ketua kapateng kabal lami dari Egypt. Wada pateng kijing yoi yagi kamba kijong ublay. Panban wad ketua kapateng ru kala kunyum ublay bagi lele persya ublay. Tumusas luling kita baro kiki kedono cung. Kani kapateng lelei kapamenta. Kabaklam tip yang tukotan rai, klam tip yang tukhana. Enja ayun dagi larung sa kani gari balakular, kari kaba ublay lakular ki kari kabatuy takadut bat kangam. Enja ayun uling pisa. Dai hakakarta jo kajingim junguru baulhab ban ya kata kam no yalam ju namar ulajan let no ula sotho la jong kata baru khiling uki pisa ha kene kijing khiling ki pisa Moses desing yo sisa ya kawai ni kisab bekerpang jong kajing long kenthei kabakhi ling Kakiling yabun kiai namar kadai kadonot kabansim kabakit kia. Kumumasa subaladon bentah kajing pun kajing kai upat Israel unupat balailu joblay. Kakerdan jo kalong kantay ru kari kabapun kari kabakha. Bun na prenjongi kumgilong kami. Hakalong kantay nado gitu gibampal dan ru hakakertan jo kajing long kami. Ikiling yabun kiai. Bat kini kajing kiling jongi. Kimday nam tayo ladi. Anay bunsin hakadonot jo kajing long kantay. Kaday kajing kiling nam da kiway. Bat bun na pigilong kami. Kini kantay hakaday kasingi. Bat kaleng sa dak kantay. Kadonot jo pigabakloy. Ban ke sitang senya wada pedang jeng samtia abai ko di kelung iyam pimju kan mau yala jeng samtia la jong
balai tino yu ula shim yu ku badar bai ngo ye me ula duai kerku ula kedia bola ai tu ha kesendran wong do shim batu bam na kade pibaro namar kane kalang kemet jonga ya banai ti na benta jongpi Hagajo grukam dalalaya bam lo shim ga khuri badai ngo ye me la duai kerku bola ay ka lagi senran wang do shim batu di nagane pibaro namar kane kalong ga khuri jong ga snam jonga jong ga jutang batmai batbam jukut ya ban penmi nak benta jong phi bajong gi babun ya ban ma pi ki pom to le kane ban kan mau ya Kajing maya jong kajing Uraran padar Kenny Pakma ulaya lam ya kajing manisa kermen kebala pendap shon ya ka mensem ki pait riunget. Bod sa kajing penhap ya kalama jo ka seng da uba Charles Marngar. Layo ya kajing keran ai kublai na ka presiden jo ka seng kentai Catholic Umbir Parish kong Janita Sun bod sa deki program baper pala shimbenta deki longkumi na baro santli ki parish. Hadirin ki program lapan kut ya kani kasngi da kajing duai na Reverend Father Kalinus Majau Parish Priest Umbir Parish bat lapan benaru baka annual meet banwan jo ka senjuk ki kentai Catholic Zone 7 Kanlong Hamaubri Parish. Natarai la fail. Klem lei. Nani keren hang ne ngakren chi long kemi. Harto bi wat jing tep ma kidan ki doktor kidan ki hang ne ngakrai kan sa. Makin percaya Yusuf, mereka ngiru ngilah pulih hingga kening tay. Ngakrai bon na pedang jengi, iklam tep kamut ayu ban sedang ban donnya ikon nak po. Kumno ngade ban le. Kumno ke jeng mut ke jeng perkat jeng ngade ban long. Ki ai ke jeng ban ke bangan ban. Habaya la diru pim tep kumno bini kayo kupa ban buram yaitu ikon badan nak po. Na kata-kata aku dan buon kicing ti kenengkong do la fail namar klem late school hendai fi ong to thit ya kacing start kacing ikai kamar hablut pisah kayak kacing lut pisah kelong teng pidan gini ki seminar pidan gini ki program hang ne hablut pisah bai kali no baca song go to sungai hablut hendai kambiang ti mentah apakah percaya kadap tang dak kijing start sudah pat lada mapi pimtip yaki kamram jampi kum ka kami kalong ka pe to dia kajing start ya kajing sampang tingi kan mau biang mau Solomon no kitab ka ar jing tho jing kan mau alenang ka benang ka khat ka sipawi Solomon ndaw ya kran daru blay ong to ayang kajing stan ya kajing sempang kajing seng kajing kau nak buka jogi para lokumi wish for people ni don ban
gani ka jingpun ko burok kalau koi sa kabakwan benta yin koi pat Ngakot ya ikong siumor mauto ibere ini sekretari jong ka Maulas Nai Parish by in I ini sekretari jong ka Zone 7. Ngakot ya i Sohagan Bakti. Ngakot ya ikong Jenny Tasul ibere i President I Soha na i-President jong ka Secretary jong ka Open Parish. Katba ka Jingruai kanang yat syakman kumjuru kalama kanang hiar syapo. Kalama, the president jong ka zone but is secretary then kalang but is spiritual director but is chief guest to me kinwanra ya kalama hakani ka stage hakani ka podium. Dikredeng jong keslong atesis lulusan yang hanin bermenah ba kesenjuk ikentei jong keslong atesis lulusan agak juga ke ekski kerpang kejoki ke International Women's Day ba kunjuk ro yani annual day sebagai lapulong nado benden keski hado benden keski yang bermenah walaupun perda pan apa kono kongresio. Terakhir kesimpulan ya. Shepi yang kena kalah kebuksian, dah kejis nganggo yang lain, dah kejis kejis ko kejong lain, nak benta kejis kendolang, jaga senjuk kentai katlik jaga sun 7, kawan salong haus 6 arja ausan. Kan salong
Archer Arthur Kansalong Maupri Parish. The President bagi Secretary John Maupri Parish semoga bantuan dunia kumat wabin syur jagani kalama.